Pandrang pitana dua rap tudolok manang tutoruan tiok mata nako hasia haolau macai gomos asasai hot honila buku nong sasara ho dirohaki sayot mahori ngoluki nong sasara ho dirohaki sayot mahori ngoluki Ya, asung na taba na mali, ala na margo yang una deh. Ala dia manginang, tong dope dohonon nami, adong dope dison, ima songo taba ni lopat dihita, silua na pinasaha ni ruas ni huriata. Jala pinabotohom ma di partikiano na manginang hasil tortor, preses pangulan nak goktiki dohok panitia, godang na naking 20 juta 370.000. Suak songoni manaking tortor parhalado ni huriata situa dohok calo situa, godang na 37.630.000 rupiah. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, sepertinya kita sudah boleh memulai buka request ya. Belum, masih Belum. makan. Siapa tahu panitia. Oh, iya. Siapa tahu panitia ada requestnya boleh ya, Amang Inang ya. Sebelum nanti kita kalau sudah, oh ini Inang ini ada requestnya. Apa Inang? Adong no pedal ini horbo amanginang 300.000 rupiah asa Roma hita. Adong do ditong dison songon amsit. Ayam aduh. Iya, adong ayam rica-rica, adong deke, adong pohul-pohul, adong napi dadar. Roma hita manginang madapoton tu meja ni panitia. Iya. Songo tabanilopan dihita di partikianon. Lengkap ya. Sambil tanunuti marsipangano na manginangda. Boy do, molosona, boy di pasaha ng tuaka dong anak. Boy do tong, songo tabanilopan ni dong anak. Adong dope dali, adong deke, adong ayam rica-rica, adong nang pohul-pohul. Tungguamos doi inang di alu-alu hoko tutuhani di bawako arsak ni rohani dake also ako di jolo di geleng ay tunglabo doro kami mga jual-ju geleng mo ngatari namin inang nadenggan pambainan mi nung nasa hape sudah nasinit tani roham nga mauli bulubeng sa sude pinoparmi dapat pasu-pasu ala di pambanami.
pinabotohon matuhita manginang adong dope songon tabanilopat dihita silua na pinasaha ni ruas ni Huriata Roma hita du meja panitia. Dakea also ako di jolo di geleng mi ay tung lapo doro hami mga juaju geleng mo natari dabe inang naringkat pampay namin nung asahat sudah nasinitani roha nga mauli bulumbe sa sude pino Barbie dapat pasu-pasu ala di pambay namin dapat pasu-pasu ala di tanggian Luar biasa. Makasih Amang. Adong dope tersedia? Adong dope kan Amang? Adong Godang nai. inang, adong dope. Iya. Iya, nang dihita kadongan, sabar mahita tong nasoda potammangan, dope, gudang do na pinarade ni panitia, sabar mahita antri, jala tong pinabotohot tuhita saluhut na amanginang, ati tu ngadong, ima nalaho manabay songot tabanilopan, adong do lizolon di meja panitia, adong do dali sadanay, unang sape habisan non, nang dapo amanginang gabi songon na kesalhita. Sadanayo namanginang dali, adong lope nang deke, adong lope manuk, adong lope pohul-pohul, ro mahita di partikyanon. Laos pinabotohon manotu, yan akon nami naposo bulung, setelah selesai makan nanti akan masuk kepada tortor kreasi. Kepada anak-anak kami naposo bulung, nanti selesai makan, agar langsung bersiap-siap kita memanfaatkan waktu yang singkat, nanti ada penampilan dari tortor kreasi. Songonima pinabotoho tuhita saluhna amang inang. Laos marpangidua kami tapar rohahoma ganup bawa ata unang adong na sampai tercecer. Iya, di bagi anak-anak kami yang belum dapat makan, yang belum mengambil, boleh datang ke tempat seksi konsumsi yang ditempatkan di gedung. Sebelah kanan masuk, di situ ditemui, nanti akan disediakan makanan untuk anak-anak. Bagi yang belum. Maria, ala adong do pariban mo son. Suku joto pariban me. Adong do request na. Ya, Pariban. Gimana Amang ketua Amang panitia? ketua panitia. Amang ketua panitia, barangkali ada requestnya Amang. Eh, Alana manortor naman non, dangan dong be. Sanga be waktu. Oh, itu lagu Amang itu selalu bunyi di hati-hati ya. Iya. Iya. Pokoknya selalu burmanurung yang di hati. Iya. Asik. Baru manurung. Laos, Selalu iya. di hati. Iya. Laos pinaboto homa nang tuakay na Selamat nami. makan ya Inang. Adong anon lilang barang amang inang, adong disonsongket, dijembrengkan. Ati tung tertarik kita amang inang boy do hita majama, marnida, laos boy hita laho manuhor. Boy data amang inang, ala non di partikyan na, langsung nama hita laupasaton. Mau lihat ya ma?
Panitia, perlengkapan, mohon tisu, sangat diperlukan. Nando Sai upasidi Alay mania Ate-ate Nungatung bagas Jalatung balga Holong niro aku Nando kalupahon Si holhi Soboy utao Lamdao Walau Mana di koko Lam ganda si nauno Bereng mang di son buni di ate kong si pandope kuermu Bereng mang di son peak di pusu kong si pandope Pasi di koko Dang tarbainaw pasi di koko baru manurung. Seksi perlengkapan, mohon tisu. Seksi perlengkapan, mohon tisu diantar ke depan. Na halupahon si holhi soboy utao Lamdao Walau Mana di koko Lam ganda si nauno Bereng mang di son buni di ate kong si pandope kuermu Boleh ada enang. Bereng mang di son peak di pusu kong si pandope gabermu Dang tarbainaw dape mangalupa hoko dan terbainaw Labasi di koko Dan terbainaw Labasi koko Mulai atin na baru Iya. si ombing Mohon kepada seksi. Mulai atin na baru Iya. si ombing Mohon kepada seksi perlengkapan, agar menyediakan Oros tisu. Inung Sangat memerlukan tisu agar Oros menyediakan Inung. tisu. Inung Sangat memerlukan tisu. Makasih Bau. Mohon Makasih Bau. mohon diantar ke depan ini seksi perlengkapan. Diantar ke depan ini seksi perlengkapan.
Oke, makasih ya Bau. Palas. Palas. Seksi perlengkapan mohon menyediakan tisu di depan ini. Iya, kepada adik-adik kami, iya, kepada adik-adik kami, Naposo Bulung, agar siap-siap untuk tortor kreasi. Bulung, agar siap-siap untuk tortor kreasi. Sailnaya manginang jauh tuhita hasil dari tortor. Sailnaya manginang jauh tuhita hasil dari tortor ulup-ulup tarpapungu godangna 20 juta 370.000. Suaksongoni naking tortor ulup-ulup parhalado situa do calo situa godangna 37 juta 630.000 rupiah. Songoni ma pinabuah tuhita. Laos homa poso bulung. Adik-adik kami Naposo Bulung, penortor kreasi, siap-siap. Seksi konsum na antri dope asa di parrohahon taringok tu parmanganon. Adik-adik kami, Naposo Bulung, nanti langsung ya ke CBSA. Siap tortor kreasi langsung CBSA. Ya, nang diaka panitia, saling memperhatikan kita amanginang adik tunggang nahurang, tarlumobi diaka nariko di tonga-tongani ulauta. Iya. Amang jo mangit dehon. Iya, sambil paimahon di persiapan niaka iana kota ima di tortor kreasi upang idohami ma amang bobi sirait lam tama lau mengisi lagu pujian. Tempat dan waktu kami persilakan. C A C C C. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta kita yang sekalian merangkap MC, sungguh luar biasa. Tagesiedo suaranya mangon mulu MC. Horas! Horas! Herop HKBP Bandung Timur. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Selamat siang kepada Bapak Ketua Pesta Gotilon kita, Bapak Godman Sirait dan kakak juga. Dan selamat buat panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung Timur, juga kepada seluruh Parhalado serta seluruh jemaat
HKBP Bantung Timur yang sangat bersuka cita pada Oke baik sebuah persembahan yang sangat luar biasa. Pertama, ini bisa kita sama luar biasa. Pertama, ini bisa kita sama-sama menyanyikannya ya. Ayo. Cinta ki hola tuho sudah. Mana suaranya? Hasian na holoki hola tuho sudah Nabasa Hosa terakhir Kurak semangat dope Kurak semangat dope Kurak semangat Bajo saleneira Cinta ki hola tuho. Sudah semangat.